Kani shodoko. Aka. Kani shodoko. Aka. Ni mama mobi. Aka. Ni mama mobi. Aka. So tu kwasiwa. Aka. So tu kwasiwa. Aka. Yebe kwasiwa. Aje. Yebe kwasiwa. Kuami Eugene ene gina ho ewe sebro no na ye wo na wo sa video nim. Oh me pa che oyemia said they wo kan here oyemia amene na me wo sa video him. Okay. That picture no ene da bonten a ko baby a say the social media say woni no na odi ne din ebo shows egiska. No kura na wo kan me hu ne ya na me picture no da so nkura yema yi. Ni mu kakra we wan kasa oju tum se o se eye rockstar. Oh. Me hia nkasa me de na me kura me te se ba se bi da bi wu huntamu ho na wo ba na onifie bra bi ye den o wu huntamu ho wo ba na onifie ebuno ne de wo de ne ye deep one ne bi ti ye cheche bi sa na ye be cha wa ha ati ase obi e ma hu no me nhia no kura da de wu na anu ya wo ba wa hunu no wo nim no so kura da da bi da me nhia no wo de ma yenkasa anti Yabema ovibia kwa shronkon edi Kumawu TV wa nimse Kumawu TV kweneje meji megwa se dia na chese nkomo twetwe ya na eba bekoso live Kumawu TV so midi ene Queen AJ Hipsy nene nkomo twetwe ya mede ebremo de shronko kra meka shronko dia na chese latest anase new one mede ebremo branti wa bia ose Kuami Eugene pa se yakasa obi se obi a wose ni ye de ye so kan asem de anu won say ampa ose no ampa ene Kuami Eugene's look alike ene me ne de ahiemu Kumawu TV so enkomo twetwe bebre na ekoso social media amanfo bebre na kase Kuami Eugene look alike so no omodi ne din anase nanim ebo shows Jessica eni kwan senka omo yesa ene me betwe prin abrante ya ye friend Kuame Newton a ose Kuami Eugene pen na mabisa no eyampa se no kro bi wo nsem a ekokoso social media na because we social media baby obefa bia ono ni mfonyini na da ho a kire se ono na de Kuami Eugene ye rockstar papa bi edin ebubo shows egigiska se ye komrema big offense pan se obeye sade na nti na ye ne no eba be twetwe nkomo na ye hu no kwasem a ewo ensem num ansa na mekọ Kuami Newton so no ye ntwa ye hu sima enje aboafo nkrato ye ba me ne Kuami Newton wa Yebesan ama obi biara kwa basronkon ede Kumawu TV so me mamunya ntie se eya branti wa bi a chese ose Kuami Eugene pa Kuami Eugene look alike na yateten sembi se odi ne din ebo shows eji hu sika obrefo oba de abre ne ho apre ne din no na kwabna ne nso de etenchen na chese obo shows na chese ogigiska ne gu ne botom na no ne matwe pni Kuami Newton ebebisa ne se no kwasembe na wo allegations a ye rockstar Kuami Eugene de ababetu dwan ampani ampa so ye hu se kidi look alike and afa Kuami Eugene's look alike a man for trese Kuami Newton and I can promise look alike and so omubo shows bia ampa omoji hu sika and me be bisa Kuami Newton say ampa se na oka sankofo ya omubo shows ya omojiji sika hu di ya ni mfonyi na etwagu social media ya Kuami me mo akwa ba cha o meje so apon boko de boko pa nyame adom ahoden gina body nim ahoden wo body nim bibia asese na akwam bibia wum okay ye ka se Kuami Newton a obi be bisa se Kuami Newton krampo oye hwan oh se ma edi kara ma ni kara nchiro ba bi kakra me ye bunu ni nti me kasa ahe e be different na okay wo ye bunu ni wo fere bunu krobem techima mu no me fi techima no techima okay to the American be how better be wanted nti manage ebi wo amete bi wo nso amenti ene ya na wakasa kese ama yesa ne be ya hwefo na omo de biefo na me mete me yebunu ni de bia memete ba de bia obi a woten China de onti ne yenti kasa kese kakra maye mpacho mate edi kare se ye ka Kuami Newton a Kuami Newton a brante bi a nso nyankopon adom obo me he wani maboro
Wani wabro. Wani maburo kra. O mama do mache de bia tambia se me so me ya ho na se me ba na wora ho kra ha metima ye bibia. Obesana bankwam. Ora ho enwu ye de betime ma wa bankwam ho mo abesana ba ho so. Kese obesere. Okay. Nti se da me a me sitina se hwe me a me ho a metimi ye bibi ma nipa bitini sere he. Ne me a me ke se me fa din Kuame ni Kuame he de me a me din. Kuame ne de ye wa wudin. Ah wa eda ye wo. Okay. Me de wo me Kuame. Okay. Ti ne me a me ye se me fa Newton he de atom ho so. Okay. Se de tambia he metimi ye ma nipa bia ni je he. Okay. Me de ade mo no ne ba so. Okay. Ti Newton so ye kan Newton ni wa madam ye de. Wa ni me say ade a time bia wo ya ade foforo. Okay. Ntira me a me ni paso won se ho ye mrante kura na ho ba so a bia tim fadi bi re me de obro sam na hey don't try me. Okay. Bre tiger din de mrane bebre ne ho be fifa. Ebi ntimi fa bonsam na. Bonsam na oh. Ndi bonsam tin be no na. Oh na am de nim de so on ne afanti. We share bi sa na wa chire mu ntimi so metena ho ana me se me mefa Kuame Newton te setam bia metim de ademono ba so. Okay. Tibeka Kuame Newton a nipa dua de me amini na ase kire so ne ma kire wo. Ase kire na wa chem na Kuame Newton udin pa ye beka se waja edema no eye edin ben. Me anka me din a maja ne me na me ma me ne me papa be wo me abede to me. Techi Emmanuel. Okay. Abesana wo me nda. Abesana wo me nda. Okay, watch mama ye hu se wo free Techiman bono Techiman a chese wo ye bono ni pure ye tie free okasa ye nkrampo dia na chese bono pure pa bi na wo ye but mama mbisa we bisa so wa hyase kra ne sen uko school kakra uko school do mreben na afi so ujai school mreben so utimi ko school ni we amaye hu. Oh, school ndi e ka wie dia ma wie ni nyina but me wie bi. Uwie bi. Asempa na wa bisa me ne yo. De me wie he. Mpanyimfo se kura de woni kakra nse. Okay. Ndi e ba ne se me ko kakra he me ko duri ne me be kire me. Metimo ko ya be wie GHS. Okay. Na GHS ya me wie he. Aye me maame. Ene me bra no mbadwuni mu posenka metoa so. Okay. Na mantoa so. Wantoa so. De benti na wantoa so na ye fie nsensem anasa e bia mwa na obi ka na asem nkrabo ne sem nti wantimi antoa so. Ka nkrabo ne de a mpanyimfo se wo hu. Binchire komfo ba kosu ehwane. Okay. Be ma bu mi bu amana kosi se. Wane se komfo en ono ye komfo nti ne ba onim kosu ehwen dada. Okay. Chese de wana ye he bia ne akura so ye da abeye. Nti me ka ne se ya me ka ma na bezi se me maame. Oya hobrase nipa. Okay. Ti me so me bere me ho ase nti enya se na nkora boni ntira manti manko. Okay. Na de ntira manko nyina ne se botom se me he. Okay. Panyimfo se danta ne de bibi bua no. Enye danta bia ne danta hu. Se wo de na bibi mbua no. Bia ma no me de ma chichire ne kese nso. E ba ma no nti me hwe se me ba bekoi me wie GHS wie asem ne me kin me ba na se GHS nko ho mfa na easy. Enye easy wo hwe. Okay. O video me nkora be me sa atama ka me kan nyina na me yi kire wo. Ndi me hwe se me ba bekoi me kwa kodura mfina ba bi. Na be ka sa printing fee 3.9. Azame ma ora ho se mo so me kan wa sa me sere. Okay. There's a printing fee 3.9 no enya 3.9 ni bi. Na me kwa for 3.9 me ma me be ka say wa me de me ba fom kura yi ni mi di o na yi wa ba fom a wo di apisi wa 3.9 ka wo di apisi afom. Ara hu bad o man yesere. Okay. Ya so de o di bi yesere be bo a odwene ni nyina ahoso kure tim kun sunsun. Okay.
nti me a me hwe say ben de ba nya ba dwene sen ka ben fa menko okay ba dwene nyina ne sen ka be de mbeko school here okay but me a ne me dwene hu ni say e bia na bebisi atima ba bisi okay we say meni machi unim fie eti no undi mpipra grossa na se ma ba bisi awie na akoye say woto ani enhwe ba bia nti me a me yese me a meja na me de me ho akosua adwuma na me ko school nkura na me sua adwuma he dada nti me wie ye he na adwuma he e wo ho a me ye ohun nti me yese se mankwa a me de adwuma he be ye adwuma se de be ya me ho nkyere me nti adwuma ben na okosua yi adwuma mkosua de e ka baba pa se baba me de be wo me nyina na e me mu dada me ma me wo mkura na mkitafe o ma me wo na kutafe okay tell me you say he hunu madam edi say we wo abuti nka mechi wa you da kropa adwuma ne ye de betinka ye da be mama you me de baba pa de ma jidi sa wa jidi wotachima wo nyina o baba bia Kuami Eugene'S enye numdwa bi na wudwa madam me na da o pa da kure enko na da ma be sia o ha ni da kuru bia o hia me obese na frame nti nanka enko he 3 yi pa de na hwe me mowre me amitimi hu se o more ni nyina yi maduma me ye pa de 3 yi okay yate asie every that side o actually mama ye hu se wo de school went me ankwa anwie ukodu JHS but if you sense no na wa wo hwe mu ahu se sikasem no enye papa bia sent wo to aso e de how bebre ne beba yen hwe video bi be circulate wo social media na chese wo gina kwan ho na wo ton brodo na o se wie bro e ka me ka brodo a me tre pan no na wo ton pan no na afi so bro bi sa abo wa no chese wo wie bro den so bi amanfo nyina ka se ye rockstar Kuami Eugene'S and Gina ho re say bro no na ye wo na wo say video nim me pa che oye me a say de wo kan he oye me a me ne na me wo say video him okay and na we bro kwa pa che oye me a na enemy di kare ke say kom wo hunu kom ndi sada na ma kwa sema fidi a me ba be yitire machine di yitire etoro ma yesen ohunu ti ma kwa se mesimi ya me ba be fa ka ba sa ba bia na mi gina wi aburu he imu ni se ma mi bia totu na aburu a woto ni techima kuru yim ne me be sia fidi ti me de furo ka akọ next time a me ya adwuma he yam ti me to aburu he bi ma me ho na me se me furo ka ntimantima anwi ni nyina ka me de passenger ka nya me ameka na ma be didim na me de beduru me kuru ma ko me so de me madam me se me de nante a ko ba bia me ya adwuma ya e bia kura mituma na kimram da me hunu ya nka so de oni aduru na me yes sa da me ko nyina na me we ko nti ba bia me gina kura na dwam ni hiu na ho ye dwom pa sa ba hwese na nam bi si ho a e da ka bi m ho ye dwam ne me yes me nuan ye di agoro ye de te ho ye se pese ye bibia Newton no nipa bi hwa obesere nti ye kura na ye nim se ye ya ma ba begidin sei me de me wi mabure ne me se me nua hintwa me o twa me ne de na ade achi ya kurim de ho show midin me na ma menyasu eni Newton ne video bio chese me kura he a me ye ma de he ade achi na me hunu hwe na onim video no me nim se nia ba be si bet me na ma nkrofo eni kwa me no de show video bi na sei se de hunu ne nsa na ye kura ya nyesen ka ya ba ma aba be bibi sei na ye de share Kuami Eugene'S se Kuami Eugene'S rockstar area bude na ma nimu kakra ma anyanti animu kakra we wankasa oju hutum se o se ye rockstar me hia nkasa me de me hia de me ye fa ne se me nama ohun nipa de be hunu me bia ne frɛ me saa Eugene na ka me he de unim nka menim so sen na da ahwehwe ne ufie ya wonta mfa hwehwe nhwem na hu se rockstar enfo nyinenie na wo so mfo nyinenie a unhwe hu se
wosen say bia wo fa hwehwa utimi hu say ebia wo hwe bre ya na de compare ho a wosen kakra oh ye ka saa de a kakra de yem de na nka me he so he se de bia tima bone mode na nyame asira ni sei ohunu na also oba be bibi se wo ye wono na wonye ono he de bibi obre nya wo de anka ye okay wo bre nya wo de moma enka eno ye eno enti na wo kan sa ba mami mbisa sa semwe ensam ekoso social media nsem bebre na trend wo social media say amanfo de ye rockstar din mo sene kakra bi nti a obi kan na se monya space a hye kakra bi nti no na chese mo nenam na mo din bo shows na chese mo gine ho sika gu mo bottom ampampani ampan so ye ho videos bin so circulating wo social media kire say wo mfonyi na da ho nti meka ne say wo ene nkofo binom ene nam ene na ibubo shows na obi so ka say when your opportunity rockstar one on one ampa me pa cho so ka na say no kore wa hu no one on one ma sia no one on one okay mi sia ne he but force sinsu hwe wa na wa che sinsu hwe pa nka so pete wo so adenti mi sia ne he Kuami Eugene'S me ma ne say we mi senior man sisi ya ha na mi sia ne he wa hwe nyame ani maboro wani waboro ni maboro ono so nsira nyame de asira ne he o ma bi so o ma kakra so me so wo ye mado ye pa me kura na mani age every say me firi me kuru ma ba sa ba bi hoye na minim se me ba benya sa ado ye he e de akomi kurum no unim so wo benya sa ado ye no e de akomi kurum ti wa na free tachi man ho ba ye me ya se mani mani abra bo de pese ko wani ma wo se wa na wo du tipimpim okay ba bi bua na wa fam ti me ar me free me se chima be okay se me ba be hwe se me tima hunu na nimpamfo so ya ado ma me tim hunu no ohunu okay tim hunu no ye ma do ye kura na mani age pa ti nipa bi se he a wo hia me onu onim me da no onim o ba bi ada okay na watima yi ni ye ma do ye wa dash me $100 you want say enye sika kuma o ana o se san unya say oh me nya say su wan 6.1 that time okay and ka de economy na watima de say sika ya che me free si wanje me hwe okay na me so ma ye ma dwene say me ba be gu nani ma senti madam wa kura hwa akasa be boade enya de pa into video a wo ka say na mo mfra mama montene so se me de ni din bo show jiska ni nanim he no kore se me ya ma hunu bidie na no kore so de yam ni se enye me a enye wo na wo de ye rockstar din bo shows jijiska no but so mfonyi na da bonten say Kuami Eugene'S look alike ye mo picture ya wunya akwanya share ye rockstar wuni ni twa no sa picture no na da bonten a ko baby a say the social media say woni no na wodi ni din bo shows jiska no kore na wo ka me hunu ya na me picture na da so kore ye mai me surprises ohunu your surprises ye me hu okay ana it's you ye me hu pa wo de be mama me kan bro for ma ti me ka twi me kan se kan bro ti me kan bro hey say they was be say me di ana ma tu once I was say your surprises so I was one okay you broso okay nti e broso ade so broso e dodo ka bia okay ti surprises okay na wo de wo hwa wa betima fa ne say de wa onim me de me fa media no ye je chesi nti me say da nya yi sa esu ye school mi nyina na me ya de o na bon English prefect me a English prefect okay ma me nja bro for say me nka twi ahwa wa ye mayi me picture him ma only say me picture no da ho okay as say kura me da kire me management say ye ka ho asem efri say anya sa woto da ase abra na wa ma kura so okay so wa only say video bi akwa abontin say anasa wa te say Kuame hia nka so senior man rockstar hia aka say ya yeah rockstar say
enyemra say ube using the image, and even if say no cry na can crampo, I don't think say it's the right thing for you to do. Say ube use the obi image the akobubo shows na wakwajeje hu sika show but abrokra nipa na nkasa mu no onim shows a wo bo no ho hwe but what you say enyemra ene na nanka me chiri mu say enyemme akora amadi karaka say enyemme akora but me chiri mu say picture here nipa he akofa me picture edi ato ho no edi ato ho he eno kure say wo management nsema ye ka ho asem okay nanka enye bibi 102 bi 102 bi anka say nipa akora wo sisi amatima ye bibi ama atwena so pa every say nipa de yes a he gu Kuame he ni mase o go rockstar ni mase ne wo so he akofa me he so mi picture he a wo de akoto saa asem so wo so gu me he so mani mase minim ho hwe nya say ba phone so wona say phone de wo bia de besi bia otim hunu okay na matima be hunu anka minim ho hwe say bidia animu ye akobo show hakura jiska wodi na the nipa in question na omubo shows near her you nipa 3 and a video name my biggest rock star ever, yes, Kuami Eugene'S, and Afe and so Kiddy, yes, Kiddy, girl them sugar or non so look alike and Afe so can promise my favorite or non so look alike uma ya kasa musane dia na chese almost sane ye papa see do mu gina ho ne ehwe omo voice no na ye hwenwom omo to na chese ye omo miensa pepepepe na ebo show no inti mimi hu video ni bi no me hu say ye Kuame ne look alike na yes adwuma na nya wa no nim nipa kra no video ni oh Sisia de oka se mi nchire nipa koro de me ngi ni se meti no me pesa mi chese wa hu sa video ni bi na wonim nipa kro in question ma hu bi okay ono so say rockstar it's a rockstar pa okay ya fa de ma kana pa wase no sa but minim no okay aka se sisia me nchire be moni di me ote he me chese ye hwemu ye dia na chese ye rockstar ne de duplicates ne Dawson omo dia ya duplication he Dawson nti enye o madam okay na is me can be a di mechi se me can be di mechi den e Kuame e be che wa ho aka brofo ne so me ka bi nka yidie okay to say yes sisu dua na che se enye wo na wo video ni enye me akora okay yeah better as here every that side mama nhwe we unso to nyum ni bi also wo music ni mo because also management it no na is also to nyum ni bi to say a rock star na wo to nyum mechanic management dey better be betima ba say board management ya na America to management okay it's wo to nyum me pa chewo enjom to he dey men tonjom dey na mom megusu ameye ne kakra me dey ankasa dey comedy o die ni your comedy ba uguso ye nyum to ne kakra wo ase I think say hu video bi krampa o kan stardom I think say reality show bi a koso o kan hu bi a wo bon hu modern I learn say 10 finalists no krampo no o kan hu bi na che say wo bon hu modern wo nyum to nim kakra ma me ni kare nchirem de nhwe bi a nkopen hwe okay Saturday de ba nyame ya adoma finalist ya wi finals okay finals minim wo kire me say de bi be kase na minim okay onim minim pa nti nyame ya adoma Kuame TV okay asese ba asesana wo de be ba home TV Kuame TV oni nyina ye hwa ne Kuma plus so ka ho ni sese ye na memenda de ba twema asa kura Kuame Newton me ni giram den nti wo hwe bi wo me hwe bi pa me hwe dwumade ni bi nti na me bisa se o to nyom kakra na because kakra wo me ya ne kakra bet me dia ankasa paade nke ye comedy acting no sa no wo chain sa okay de na obi sa me yeah me dia he acting ankasa bet enjoy he me ya ne kakra okay and na masie sa and na masie ma silence no okay and also enye adebone na ye hwe Kuame o ka record label as to say wa sign wa owo omumu oye under omo eye hwan madam what bro for party nya go sire u esi a me record label ye
Some Dakus initiatives, brofo. My brofo ne say. Okay. Some brofo sare wow school. Yeah, some Dakus initiatives. Initiatives. Okay. Or more. Initiatives no me na me no. I say me bia bi same amen kan brofo ye nso so. Okay. But na me say we me sure wo ko school man hunu dia bet me ti wo ka say ma we school ni nti. We say me de hot so. Na hunu say me so Matias. Guy kakra. Okay. Enyom to na wo ye no ache. Obi be ha say Queen Naija asembe na wo king. Webisa bray or so tonyom kakra fast ye. Ya he video bi nso so amanfo tonyom ache say. Omo papa te say rockstar pepe bray so otonyom kakra bi na mase nti o maye. Freestyle kakra bi na che say. Yen so yen fa hu say bia meja si e kan ye o se nampa. Ana say o say rockstar ampa because say the o say no ana ebi mbaka say send ye wuchem say nye wa cramp no mbaka say no ye hwe na ye ono nti no de my acapella na che say omo wo no omo hado Kaish welcome to I cry me de gidigidi pa o kai ana pa boko de oh the other man be am okay the other man me fancy for abehwe me de it be ma acapella freestyle baako acapella acapella me ba be ma obi mami bia Kuame sesia kura be frame interview ya me ba na me sat book ho na me twere okay me twere ndwum bi pa wo se me di ma o sesia ndwum na me mo ayo abrabode wo bona wonya nko ani ma enye se bia yisi nti wunya nuru ha na abeworohye okay mere time small time ani bitimi hwe na wa kase ebefa yese wo beyo obeya ma ya hwe okay obada ben adwoe obewo ma ya hwe ewrade fa ne bonto ne ntem okay ebefa nkakranka krebeyeye okay akukọ benum si wusin ebefa pepa wanim ne siwo ebefa otan ni aduro ebefa yino eku ebefa ze ebefa ba uma ba ku bi so na me ntia ze wan fa nwi I think the medical I cry am the bese me fa no mame popularly known as Accra. Stop. Okay, yeah, fine no be. Medical nyum bi no. Me hu se wa ma medical nyum bi so nti no. Fa fam wo ho ma. Me yes nka me twa so no wa sana kwatwe ba hi. Oh, fa ma me. Medical me ba be start. Welcome to I Cry. Popularly known as Accra. Stop. Hey, babo. Hey, chama bia chama na wa chance kanesi wodoko. Yes. Medication somebody you. Sawo. Sade we biare me kanesi wodoko. Aje so Accra na nye de. Me ntonyum nti no ka se me nje so e be yire wa ha. O be am obi aje. Ka Accra nko a. De obe kan Accra nko a. Kanesi wodoko. Accra. Kanesi wodoko. Accra. Ni mama mobi. Accra. Ni mama mobi. Accra. So tu nkwasewa. Accra. So tu nkwasewa. Accra. Ya be kwasewa. Aje. Ya be kwasewa. Accra. So when I phone 12 for your turn over stop for that. You say me never see with him sorry. Mama headings. Mama headings. Yeah, ntwa so ha. Yeah, ntwa so ha de besi. Madam, me adio. Oh yeah, dio bo ho de na ahwefo na beka. Ahwefo na ehwe na. Me adio nya me ne meka ba na be. Omo na beka se bia wa bo ho de because me ka enye. Me jaje se there be me mu bella mpese me kire se un say comment me hu iPhone no eye o de a tire me de kire o me be nyina na wo misa me se phone me use kura me sada ma yi ato a wo misa me se brand wo phone ni kura me sada me de kire yesi Pro Max okay me hu nti ahwefo na mo comment no e na be kire eye ye Kuami Newton medical nyoma title na eden Accra okay nti mo hwe na say known as Accra stop okay wa ba wo dam hey
Sister, make us a metro and the Bessian, what am I inquiring? Okay, say, Mamma, Shana, Moja, Jessim, Namu, medical voice. Now, more Hessan, your bray out to me, I say, son, and I say, more than 100%, and I just say, I told you more, it's one. Oh, me true, Musa, it's comments, Nadia, or more not the Bema, and I just see who baby are, which na Kuame. Said there was a care Trojan more idea, just a man, Nadia, but you can't tell me you. I say, Ubu must be Ubu me. No, man, can't it's about the same chances of Walmart, and I say, wa medical voice, and the other just ever find. So, on Caso, musician, also we are in Kaka, and show some Betias, yes, on Betias. From that level. Okay. 80, what's the program? No more and then it up. Oh, Saturday, dear, but ya didn't dare to cry that baby. I mean, said my 25th. Okay. 25th. Yeah. Honey, baby, start on my finalist. Yeah, dear, baby, yeah. Final 10, he make a home be me same then I Saturday near by say. Met imagine that that's when you come here and I mean to me the first program ni mwa. Ana, Saturday ni na besi. Talent show no. Because manya akwenye bia ahwe dwumadie no omo to nyom na omo ba omo homodin ye pa sawo omo ba omo ya boy homodin pa mo ba omo homodin ya boy homodin nti nyame adom Saturday hindure na ya hunu de susare wode body hono befa okay ye be hwe say ubetimi adi nkuni ya Saturday hwe me what me show dodo na bo tu am na me hwe say metima defense hia na first hia ndira mani abiro me frite chi mama nantre sa na mani de bia wo ba hwe why ade wa bo homodin ye be bo pa ye say ahwefo no nso ebeboa na chese nkonimdie no wetimi edi aba but yensi asem we su dua na chese yemfa ma public no na omunhu no monti ase ye say eye videos a circulate wo social media say eye wo Kuami Eugene'S look alike the ye rockstar ding ebubo shows ejije ne ho sika no ora ye me Kuami me pashe say eye wo Kuami Newton ekoko social media say odi ne din ebobo ejije eye ne ho sika edi no enye no kre se ne beye a omonti ase no ebeye clear say info na etwagu wo social media ye use wo mfonyi no enye wa ti mo bi biara use image enye sa okay enye me a se de wadi kana hia enye me akodaada okay na menka mebono na benti ni okay catch on me catch re bia de ehwe me bia dofo ma woni se me picture ba bia be wura YouTube wa me picture Facebook me picture Fondness me picture garazi de nka ho ayi ba bia me wi bia me picture ne da ho okay ti me kire mu se me picture ne be da totoro so me kura ba se egumani mase ohunu okay enye me a enti na wa ofu ahu sa videos no oh me ma me han kasa de me brade ahunu me brade o educated person okay ono wa hu sabro fo what ni yedie oh yeah wa enti me brade ahunu okay na de akọ management ma na me di kare kai say ka ho asem enti yesi a me hwe say e mo anwumire no nsia akora da bia yi me image afiri so me picture he ba yi afiri so e we say be gumani maspa enti e mo anwumire no nsia na say mfiri so wi ase de mpa info si betu fo na wanti ya betu iraba ene wabu beye me hwe nkomo chichen ya wabu bebe ye nsia say me ebunu ni nti me firi mpa infi nti ma no ate kakra okay si mamu be na me nkomo nim Kuame na o papa ti ase me papa ase no de abai papa ase papa de say kan pa ye de present tense de ne be ire ha o okay say ka pa de papa ntiase ye fa ne say won tiase ye fa say won tiase anaso won tiase na wo wa fa ne say won tiase no present tense no me kan say me wi na me ho sa na ye mesere okay me papa de ntiase kurada won tiase wo waje ne be sakurade a chere oh okay waje ne be sa a chere okay nyame emfa ne kra ensie ye pa baby biara obi anyame emma ne baby pa oh heaven soro no ye ntinyame emfa ne ensie ye be fa ne sa heaven wa ko heaven that no so papa wo heaven say wo se ba bibia wo ya bia nyame mfa nyame mo no ho ban wo nyame kura wi a wo soro ye mehuni sa na kra tu ko soro nti okosoro nti papa so kra ya soro nti nyame mfa ne kra ensie okay o wi a chere o na me ya kura
ame emfa ne kra ensie ye se ne ye ka no pepepe ene me ne Kuami Newton ena echechwe nkomo mutie nkomo chechwe na wa kire mu ama ye hu se ono free tachimanto eye buno tachiman buno east okay buno east na chini bi ena afen so na nim enso eni bi nti there is no way say obetimi use a rock star Kuami Eugene edin and I say say or send on the no obe using the image at the akobo shows baby ajiji hu sika egu ne botu ansa na ye be free ahoma so akono na meje Kuami final words ansa na ye free hakrampo Kuami o final words amuzo opia me pese o ka bibi pese me ka bibi me final words nse na me ka se me nda ye ba yi okay sisi aso ma me nya me ho promotion okay 3 years ye da so girema ye yi 3 here anti opese wo yuti a anka se opese betutu uti ho anya ne sa na meka na opese be yuti a o otroche me Kuami Newton o ko TikTok kra me o Kuami Newton o follow me me number there social media handles no like social media accounts na handles na pejans actually na won kai handles me say say no work okay any handles hey madam won kan twi okay social media accounts no e be a Facebook and I say e be a TikTok and I say IG me I say oh wa ma se de kura dem me ya TikTok nko a ho de me ya TikTok nko na me say na Facebook okay edin no Kuami Newton Newton no spell ni say na be ya obi a ohi officer o search na o hu a wo etimi a search won dem am say Newton de timi na spell and e wo Newton nti wo de no spell ni say na be ya Kuami ne de obi ani spell nti wo Newton no timi spell me de say wo spell ya nka ka me nko ade nka wo de spell ni ho ohunu wo spell ya na se me picture yi ba na nka wa boso It was just a would spell wow dinner wow what now our management is create ama because they kika ko idea ano edin I mean to me spell me but me chire mu say when say nipa de bi be say what din ma me spell hwe okay biti say wo boni me nu de ya wa wutim he wo bo hwe a me picture da ho nti wo bo hwe a me de NEWWTON Newton and ma Newton at the moment Mami some beauty we be say ma Kuami Newton we be say it also go social media and those now no dey the way I was spelling no Newton NEWTON eno o search no social media ubenya na de Kuami no aka obehu ni mfonyin kakra wo ho ena nkomo twetwen aye ani kasam ye pan say wetimi a church nsemu ama mo amotifie no mahu mo obi be ka say ono a enye ono a be ka say o ono na di bo shows ba o chiremu yi a enye ono na ontimi enye sabon abra o share rockstar na adoya rockstar eye man no ontimi enye rockstar bone de biada afen so wamaya nya nti say or record label as say o sha ase an acting no yes or say ono say ka comedian na o yinsen kwa man for sredia na na chese o kan me ye show say wa o twa interview wa hu say yes wa bon ho modern wa ye wa yinsen kwa kakra ma won so awoto no watimi ahwe asre kakra na afen so na nyom to no ene na masie kaka wa performance monzo monfa mo comment no emra na ye hu na chese mo ankasa mo na ne judges no finance no oso oka ho bi stardom program no so obedi nkunim a ejina mo so mo ano na mo vote enfama na tene be ya obetime de ahenche no abafie tachiman kama midi ene Queen AJ Hipsy one I was on my sene Mamidi Jumedie ebro live on Kuame TV a search product omo eneboa me den Mamidi Jumedie ebro live that's ene ye besan ehia yakram